lada phim soy kane da upom ngan penluan Presiden ke US Donald Trump ulama ham ya ke Iran bahkan don kecing ma ke bakrau lada kam menjur ya kecing te nuklear batmai bat ke Washington ha kecing kran bat ke NBC News ha ke skiu blay utrom uyathu ba kecing kran hapdang ki he jong ke US bat ke Iran kadang yan tang ba syamle thu satya ya kecing tip babnya lada kim yate kan don kecing thebom laong utrom ulai jing modro ban penjari yaki khajna baar ha ka Iran ki bede dur ban ki ba ula penjari saus nam menshwa ha ka samoy tre kam baning kong jung u nadu usnam arjar khat nyau hadu usnam arjar arphuai utrom ula wengno ya ka US na ka jing te nuklear ju usnam arjar khat san ha pedeng ka Iran bat kiri badon bor ka perthai kata kecing te kala khanglat ya ki kam nuklear jong ke Iran ha kecing siu keliang ya kecing pelai ya kecing penjari ha kayo ka kon hadin ba ula weng no yala de utrom ula penjari biang ya kecing penjari ki bating ya ke Iran kabala penlong ya ka Tehran pan penyar ya ka program penduspa uranium jongka palat ya ki put balai kon wada pedeng kecing maham jung trom ke Iran kala kentai ban kungu ya kicing dawa jong ke US Menteri Kambari u Abbas Araki lingba da kicing tho utrom la kentu ya ke Iran bahkan ya keren ya kicing te ke batmai kiri sebnyi ki suba ba ke Iran ka persangri ban penmi ya ki tiar nuklear da ke ba pendrus pa ya uranium hadu ke kerdan ke ba khuj bah Henry ka Iran ka kentai ba ka program nuklear jongka kadai tang kabanta kacing penmi boarding jong kiri pai ba kacing akan at kadang jur bah hapdeng ke US bat ke Iran namar babaro arliang manla ki yang scam halaki jong kinong rim ompat la bantip atau kacing kran hapdeng kinong mikmat kan yalam sya kacing penbej nelada kacing long jingman kanang jur susu